Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan at Joel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ay ayatek ti kaayan-ayat ko. Ngam napatpatig kanyak ti pamilyak. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Joel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ada ko may singasing ko kan ka, Han. Anya day tahan. Anya nga ta no umayak latan agnaag iti pagnanaadam. Iti kasta, makatipid ta. May salaangan ti abangan ta apagyanan. Sika no day tati kayat mo, Han. Umayak laangan iti pag-abangan. Una, mayat ngagpay so day ta na panunot mo, Han. Tulungan na nga rod. Ta umalis ako iti boarding house mo. Sige, takasaok ti amamok nga dalugan na. Isun ti arkilaan ta, apang ikargaan kadag iti usar mo. Imalis gaya man ni Elisa iti pagigyanam. Wan, iti kasta, makatipid kami. Wan mitkit di angam kasanon. No umay agpasyar ti pamilyam ditoy. Maamuandan nga daing kabalay mo. Amok amaawatan dakmat siguro. Kansanak mat nga agliwliway nga agitid kadakwada. Tungpalat ti karik at tulungak dagiti dua kakabsat ko ang makagraduar iti kolehiyo. Sabagay, dandanin samot yan aggraduar ti may kadua kabsat mo. Wan, may sa taon langan. No makagraduar da, mabalin mo ti mga sawa. Wan takaasimat ni nanang ko no jak tulungan. Nagagatmat kit di dagiti kakabsat kong aglako-lako iti kumkumpurne. Tay supay. Ay kit, wana pare. Tinulong ti kasapulan, tapno sumaya at ti panagbiag. Awan ka di trabahom intong bigat. Awan ta Sabado kat nga rod. Apay? Agawid akit jay bala intong bigat. Amang ano kayat mo ti sumurot. Tapno maamamumot dagiti kakabsat ko, kastamot ni nanang. Sige. Sumurot ak nga rod kan ka. Tapno maamamok mo ti pamilyam. Alang rod, tawagak ni Kylie. Ipakaamok nga adda ka akadwak nga agawid intong bigat. Hello, Kylie. Kumusta kayon? Okay kami lang, Matmano. Sigangay, kumusta ka man tan? Okay ak lang mat ditoy. Saan ka kadi nga gawin inton bigat? Isu nga ron nga imawagag. Takayat ko nga ipakaam mo nga adda kadwak nga agawid. Sino mano? Kayan-ayat ko. At agaya man kaayan-ayat po, Mano. Wen, medyo nabayag kami maten. Itakla nga iyam-amukan ka. Kasano nga rodan di managadalmi ka ni Kate, Mano? May sa tawon laangan, agradwara kon. Saan kayo ang madanagan? Tatong palag ti karik at tulungan kayo ang makaturpos iti panagadalyo. Agyaman ak nung kasta, Mano. An-anusan na kami kumapay at tulungan. Wen, noan niya tiing karik, tong palag. Isuasan kayong agdanag, ading ko. Day, ada kayo matgaya man, anak ko. Unanang, yamamok kada kayo ti kayan-ayat ko. Ni Elisa. Elisa, isutinat. Isumot ni Kylie kan Kate, kakabsat ko. Ay, kahit na. Maragsakan kami ang makamamukan ka, balasang ko. Hello, Manang. Nasayaat mo ta nakapasyar ka. Nagpintas gayam ti kaayan-ayat ni Manong mi. Thank you, Kate. Maragsakan akmat ang makaamamu kada kayo. Alaga road, mapan kayon agidasar anak ko. Amangan no mabisin ang damanong baw. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa, tamapanak agidasar iti kanan tayo. Ay, Manang, tulungan kan. Wala, umay ka nga, Rodan. Nanang, agpakada kami. Nagsubli kami dyan syudad. At ang aming trabaho mi intong bigat.
Ay, agan-anad kayo anak ko. Agyaman kami nanang. Da kayo mat, Kylie, kan Kate. Say-sayaatan yu akanayon ti panagadal yu, ha? Wan manong, saan mi asayangan dagiti kwarta pagrigrigatam? Sa nabale, manong. No makagradwar kami lakit di, kat maadaan kami matan iti trabaho, siga matan ti ikan mi iti kwarta. Ay na, nagsayaatan nga ading ko. Ang amno ita, ti panagadal yu pailaang ti panunutan yu. Ala, mapantanga rodan. Maluman, amang ano awanan maluganan ta. Sige nga rod nanang, agpakada kami. Sige, anak ko. Kaya't mo asawan? Sika timang papaadal kadagiti kakabsat mo? Tultulungak ida, namsaan mat nga amin akasapulan da, kat agapo kanya. Gaputa muda mati agtrabaho. Ngamrumbang kumalaang nga agor nung kamatan iti para iti bagin. Para iti panagkalaysatan. Damagak man, ada ka di ornong mo? Kasano ko mama ka ornungak, kat tultulungak mat dagiti kakabsat ko. Saan apagrebangan ti anak apagiskwilaan dagiti kakabsat na? Well, namsyak ti akin pagayatan iti dayta. Nagkumpromiso ak kadakwada. Patsyam at tulungan da kan tumat dagita kakabsat mo. Amangan no agsikog damot laang asaan da makalpas iti panagadal da? Anya ka din dayta nga ibagbagam ka dagiti kakabsat ko. Laglagi pang, akakabsat ko ida. Makaammo ka man laangan. Hello, nanang. Kumusta kayon? Ay, ayos kami laang man, anak ko. Ay, si Kagay, kumusta ka matan? Okay lang mat nanang. Nanang. Damagak ko ma. Noon yamot ti makunayo iti kaayan-ayat ko. Anak ko, saan ka kumamasaksak ng iti bagak Ha? Apay ka din nanang. Kaslan natangig ti kaayan-ayat mo. Di pa'y makisao ka ng iti kakabsat mo. Kan awan pa'y kunana at tumulong mo't nga aginaw. Kaslaan na babaunan na. Kasta ka di, nanang? Amangan no mababain laan. Ay amangan no bindot mo't ti panangipapan ko. Ay padasam tumanan ang ipasyar. Tapno maisanay na ti bagina. Sige nga rod nanang. Kasta ti aramidag. Unang agpaiso. Manipod imay ni Elisa dito'y boarding house ko. Saan pa'y anaginaw? Kanayon asyak ti aginaw kan nagluto. Uray ti abang mi. Kan bayad ti danong kan silaw. Saan mat nga agitid iti share na? Ay, isula ang gayam ti makatipid. Iti iumay na dito'y boarding house ko. Tasyak laamin ang ti aggastos. Agawid ak manan di balay. Sumurot ka. Tapno mamamum anaimbag dagiti kakabsat ko. Naskan ka di pa'y? Umanayin anaamamok ida. Kan oray si ka. Saan mo't anaskan atunggal Sabado kat agawid ka. Sayang laang ti kwarta. Sayang ti plete. Agurnong takit di para iti masakbayan ta. Agurnong ta, iti kasta, makapagkasartan. Elisa, nagkariak iti pamilyak at tumulungag. Saan mo nga obligasyon ti pamilyam? Nasken a panunutom mati masakbayam. Basta agawidak. Kat addakan ka, no saan mo akayat ti sumurot. Apay asaan mo akadwa ti kaayan-ayat mo? Saan akayat ti sumurot nanan? Taapay mat. Sayang kanulang ti pagplete. Ay sabagay. Agpay sumutkit di tinakunana. Ngamno talagang ay ayatan nak. Saan ka di arumbang na sumurot kanya? Kuma, anak ko. Hanggang saan kumot akapanunutan ti panunot ti kaayan-ayat mo? Saan tayo napagsaritaan ni Elisa, nana? Adakan ko anan, no di na kaya ti sumurot kanya. Saan kumot amabalin apilitan?
Mabayad man iti abang, kan bilsta. Mabalin ka di dumawat matan iti share mo. Anya? Kaayan ayat na? Ngam singiran na? Anya ti klasim a kaayan ayat? Matulungam dagiti kakabsat mo iti panagadalda. Idinto ta siya a kaayan ayat mo? Singiran na? Alang Rod, no saan mo kayat nga agitad iti share mo. Okay lang. Kaya't kung agtungtong ta iti nasaya at Joel. Nauma akon iti kastoy a sitwasyon. Anya ti kayat mapagtungtungan ta? Agdandanatan, iso nga arig na agasawatan. Kasarlaangan ti kurang. Kat kidawak ko ma, asyak ti pangyawatam iti amin a sweldom. Tasyak ti mangibang ko. Iti kasta, daras a makaornong ta iti pagkasarta. Kan para iti masakbayan ta. Elisa, maawatan nakmat ko ma. Kasapulan dakdag iti kakabsat ko. No ay ayatan nak, tungpalam ti pagayatak. Gaputa pagsayaatan ta ti pampanunutak. Makaamumutin adag iti kakabsat mo amang paadal iti bagbagida? Saan kumamat akas ti panagsasaom, Elisa? No ay ayatan nak, maawatan nak kuma. Oh, apay akas lang na unag ti pampanunutan pare. Problema ni Elisa, pare. Di nak maawatan. Apay met? Kaya't nang isardang kun atulungan dagiti kakabsat ko. Kat agurnong kami matan iti para kada kami. Anya? No kasta, makasarili nga rod ti kaayan-ayat mo, pare. Magproblema anak nga rod, pare. Kaya't nang iawat ko kankwana ti amin asweldo. Taiso kano ti mangibang ko. Panagkunak met, pare, no talaga nga ay ayatan na ka, ayatan na met dagiti napatagkan ka. Saan mo't amabalin at ibagbagiyulatan ti pampanunutan nyo? Idinto tadda kakabsat mo nga kasapulan iti tulong mo. Angam, adakan ka ti desisyon, pare. No kayat mo asurutan ti kaayan-ayat mo. Pare, saan akabaalan ti konsensyak? Napatagkanyak dagiti kakabsat ko. Ganti inak. No kasta nga rod, saan mo asurutan ti kayat ti kaayan-ayat mo? Sa dino ti papanang. Sabado ita, agawid na kiti lugar ni. No kasta? Saan a pamilya ti pangibilbilangam kanya? Elisa, panakaawat mo ti kasapulak. Kat no talaga napatagakan ka. Sumurot ka kanya. Ipatag mo mat kumadag iti napatag kanya. Saan, Joel? No talaga nga ay ayatan na. Siya kung ti ibilang mo a pamilya. Adaan kan iti husto nga edad. Rombang laang amang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Asaan kat nga agbalin ka nga ama kadag iti kakabsat mo? Sorry, Elisa. Ngam saan akabaalan ti konsensyak abaybayan dagiti kakabsat ko. Manong, apay ka di asaan mo matan akadwa ni Manang Elisa nga agaw-awid? Saan ko amabalin apilitan? No saan na kayat ti sumurot? Saan na kami ka di akayat ni Manang Elisa? Saan mo napanunutan ni Elisa? Ti kayat ko, ipastag mo ti panagadal mo. Adda aklaan ditoy, asisasaga na amang tulong kada kayo. Thank you, Manong. Ay na, nagswerte kami ang naadaan iti kabsat akasken ka. Gaputan napatag kayo kanyag. Kaya't ko ang makita na pintas to ti agbalin, akasasaad yu iti biyag. Ne, agim impake ka? Juan, pumanaw ako. Gaputam mo nga awan na saya at apagbanagakan ka. Napatpatag dagiti kakabsat mo ngam iti siyak akaayan-ayat mo. Kat, tangay saan mo may paay ti kayat ko. Awan mo't lang serbe ti panagdandan na. Pangasim, Elisa. Pagtungtungan taan na saya at daytoy. May salangan at tawan, agradwaran ni Kylie. Kat nulakid di makasapol at dagos iti trabaho na, isunto timang pa-eskwela ka ni Kate. Kat no saan? Di si kamat lang timang paadal. Mauti asaludsod ko kan ka, Joel. Siyak, wano dagiti kakabsat mo. Oh. Pasensya kan, Elisa.
ay ayatan ka. Ngamjak mabalin abay-bayan dagiti kakabsat ko. Kablawan ka, Kylie. Kamaudyanan na. Nakagraduar kan. Agyaman ak manong. No saan agapukan ka? Saan ka makagraduar? No amumla kumati marikriknak, Kylie. Ay na. Nakaragragsa ka. Gaputan na tulungan ka. At dan armas mo ang makigasang gasat para itinapintas ang masakbayam. Ikarik manong. Jak tumalipatan dagiti tulong mo kanyak. Dumtang to ti panawan ang makapagsubadak tumatkan ka, manong. Umanayan aragsak ko. No makitak anapintas ti pagbanagan niyo, ading ko. Saan kumatkit di ang mapabasol ni Elisa no pinanawan nak Mr. Lonely? Ngam talaga adyak kabaalan na baybayan dagiti kakabsat ko. Kat ita, nagpaiduma ti ragsak ko, ta nakagraduaren ni Kylie. To'y pagayam mo, Joel. Agyaman ak pagayam Joel, iti dito apakasarita ket ti makunak, nasaya at ka nga anak. Nasaya at kaakabsat, Joel. Ket sapay lakuma, ta makasarak kanto iti babae, akabaalan na nga awaten ti sitwasyon mo. Tano talaga nga ay ayaten na ka ti babae, ayaten na met, dagiti napatagkan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged di tinaga na Joel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Monica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inaramid ko amin para iti lalaki nga ay ayatek. Ngem saan nga amin apagayatan tayo kat iso ti mapasamak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Monica. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka di mananti ko nam a problema, love. Agyaman na ka. Tanda ka na yun ang mga naandingay kanyak. Lukas tangad na parikot ko, love. Anya nga minti parikot mo. Pinagtalaw nak ni tatang iti balay mi. Ha? Anya nga min mananti inaramid mo. Amo matasaan kami nga katunusan kini tatang. Nagrigat ti broken family, Monica. Tilatan may kadwa nga asawa na tinapatig kan kwa na. Awan patig ko kan kwa na. Saan mo kumangamin nga inik kan iti rason tapno pagtalawon na ka? Saan ko na maanusan ni tatang? Iso asinong pata ko na. Kasano ka nga rod itan? Sa dino nga iti pagnaadam. Diyak nga rodan mo. Makamo ditan. Anya ang makaam mo ditan? Sumardeng ak pala nga agadal. Nagbiro kak iti trabaho. Sige, kuyugan ka pala ang agbirok iti boarding house apagyanam. Ngem, awan pag down ko iti boarding house ko. Sige, siyak pala ang ti makaam mo, love. Ay, agyaman na ka, love. Agyaman na iti kinaanos. Kan panangipateg mo kanyak. Nalabas mat at talaga ti panagayat mo ka ni JR, anya. Talaga asika tinagbayad iti boarding house na? Saan kumat ang mabalin abay-bayan? Kaasiman. Sa bagay,
Imposible matalukwan na kapay lang iti dayta akinasingpet mo. Uray asino mat siguro, Jana. No makitam akasapulan ti ay ayatam ti tulong. Apay kit din asaan mo at tulungan. Dayta ti kunada, anapod no, apanagayan. Agpaiso dayta, Jana. Sapay la ko mga rod tanapod no matkan ka ni JR. Kasano, nakabiro kan iti trabaho, love. Wala. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awan ka din ti planom amang ituloy iti panagadal mo. Sayang mat. Marigata ng lakit di, Monica. Manulang na ti sweldo. Agabang akpay. Sa bagay matkit di aganos ka lang. Sana bali. No makaturpusak to, kat makasapulak iti trabaho. Tulungan ka. Tapno maituloy mo matlaang ti panagadal mo. Sikat ti pakaan mo, love. Kumusta mo ti panagadal mo, Monica? Ayos laang manang. Say-saya atom kadimot lang ti panagadal mo? Uwan manang, saan kayo amadanagan? Tanapas na kak iti panagadal ko. Nasaya at matngarod no kasta. Parang mutlaang daytakan ka, Monica. Isu nga ikarigatam ko mati makaturpos. Uwan manang, saan ka amadanagan? Kasiguraduak ang makaturposak akaskan ka. Awan ka di pa'y boyfriend mo? Kwa manang, saan mo pa'y mga ibagbaga kada papakan mamaha? Kunak tupay kat nga adan ka ayan-ayat mo. Please, manang. Secret ta kumapailaan. O sige, basta ikarim nagturpos ka. Uwan, manang. Promise, makaturpusan. May salangan atawan, aggraduar tayon. Uwan nga rod, magagaranak matan ang makagraduar. Iti kastan, makabiro kak iti trabaho. Dito'y kadimat lang bagyo ti pagbiro kam iti trabaho. Siyempre, adda dito'y ti lalaki nga ay ayatan. Aywan gayam, kat planom at tulungan iti panagadal na. Inton makasapul kamatan iti trabaho. Para matlaang iti masakbayan mi, Jana. Maasya na kini JR. Saan na anarik na ti panagayat dagiti dadakkel na. Iso akayat ko, siyak ti mangipaay iti daytaan na ipaidam kan kuana. Narigak mat ngagpaiso ti broken family anya. Iso anaswerte talata. Gaputa agpada taasan a broken family. Nariknata ti panagayat dagiti naganakta. No siyak, kaslagyak kabailan. No awan da papakan mama iti danak. Uray siyak mat Jak amo na anyamot ti biyag ko. No saan ko akadwa da mamakan papa. So amasyan ka ka ni JR? Siyempre ay ayatak ngamin ni JR. Congratulations, iha. Kamaudyanan nakit nakagraduar kamutlaangan. Congratulations, iha. Thank you, mama, papa. Congratulations, Monica. Thank you lang, tanakaumay ka. Papa, mama, kayat ko ngayam-am mo kada kayo ti boyfriend ko, ni JR. JR, isa da mamakan, papa. Naimbag nga orasyo, madam. Say. Kastamat kan ka, iho. Adagaya man kaayan-ayat mo, Monica. Pasensya kayon, papa. Nasaan ko ibagbaga kada kayo. Tangay adda kamatlaangan dito'y sumurot kan kada kami jabalay. Adda maangay a celebration para iti panagturpos ti anak ni. Nakababayin samat, madam. Anya ko matipagpainam. Sumurot kakitin. Saan na kami apaayan? Bukasta. Saan na nakalpas iti panagadal ni JR? Saan, papa? Nagtaod iti broken family ni JR. Pinagtalaw ti amana. Iso asaan nan ituloy tinagadal. Kat ti inana,
Manipod ka no si Murot iti lalaki na. Awanan damag na iti inana, mama. Magkasang maten, di ka bibiyag ti kayan ayat mo. So nga rod ang maasyanak kan kwa na, papa. Mama. Saan kayo kadi nga agungan? No kaskin ni JR tinapili? Addaken ka nga agpili no asino ti lalaki a pakirelasyonan. Tapno saan na kami to ababalawen iti kamaudyanan. Ang kitaam ko ma, iha. Ta saan na kanto alukwan laang dayjay a lalaki. Amo na matirigat ti broken family, mama. Iso apatyak asaan nanto nga aramidan dayta. Kadagiti agbalin nga anak mi. No kasta, nakabiro ka dagos iti trabahom? Wen, iti hotel ang nag-OJT ak matlaang idi ti pagtrabaho. Nasayat mat nga rod no kasta. Agurnungak laang, kalpasan na si kamot ti agadal. Kasla na po ka wan tiganas ko nga agadal, Monica. Ang damat ang trabaho. Iso nga agurnong talaan yan para iti masakbayan ta. Ngam sayang matinarugyam, JR. Saan na ko manapilitan nga agadal? Patsyag asaan kung tumat lang amayulo. Sayang lang ti busbusan. O sige nga Rod, sikat ti makaam mo. Saan kan apilitan no saan mo akayan? Kumusta kayo ka ni JR? Ayos kami laang mat, papa. Kahit wasawan, awan niya ti plano yun. Awan ka ni plano yung agkasar. Kwa papa, saan mi pa'y mat-ana pagsaritaan dayta? Plano mi ngamin, ano makaturpusa, ituloy na kumati agadal. Ngam nagbaliw mati desisyon na. Agurnong kami laang kanon para iti masakbayan mi. Ang may mayat lata no makaadal kumamat. Saan na kanon amayulo ti agadal, papa? Iso asaan ko na pinilit? Malah, makamo kayo. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. Kaya ang planon yun ti panagkasaryo. Wan? Rabin, saan ka nga gawid iti balayo? Dito'y ka na maturok. Agungot lakit di da papakan, mama. No sa anak nga gawin. Ipakaawat mo anarabian kan. Kan masapa ka inton bigat. Kan awan mo't pagsukat ha. Pabuludan kay di t-shirt ko. Awagak pa'y damamakan, papa. Agpakadaak kadakwada. Namjak ibaga adito iti pagturugak. Ibagak amaturugak iti balay da tiyana. O sige, sikat ti makamo, lab. Anya ti kunam, masikog ka? Nailawan kami kini JR. Amo ka din da papakan, mama? Saan pa'y manang? Katanya nga iti plano. Ibagak kada papakan, mama. Panakunam ka di katagungat da? Ay, makamuditan Sa bagay, nalpas ka matan iti panagadal mo. Adamot ang trabaho may iti may sa hotel. So apat jak, asaan da ka nga ungtan? Apay aday tati inununayo. Imbes kuma ati panagkasaryo. Agkasar kami matlaang, papa. Apaman ama kaurnong kami. Marigatan kayo nga agurnong no agab-abang mat ni JR. Tangay masikog ka. Ayabam dito'y balay. Iti kasta daras kayo ang makaurnong. Umanugot kayo, papa? Apay kit dinasaan. Agpada kayo mat aparokan palasang. Isungawan nga rod tilakpat iti relasyon nyo. Alang nga rod, papa. Kasaok ni JR. Anya? Idayak balayon ngagnaid? Apay, saan mo ka di akayan? Nakababain samat. Saan ang nakababain? Taadamot pang malubos ni papa. Imbagpaykan ka. Tanakasingsingpat ni papam. Kat, agbalin tumatan ang papam. Mapadasam tumatan ti maaddaan itinasingpat ang papa. Alangarot, idaya kon balay yung agnaid.
Ita tanaka-anakan. Anya ti plano, iha? Ni JR pa'y lang ang tagtrabaho, mama. Awirak pa'y ti anak ko. Rumbang laan. Tapno maawir mo imbag ti anak mo. Wan, mama. Napagtungtungan min kini JR day taabanang. No kasta, nakabiro ka iti sa bali at trabaho? Wan, hotel mo't lang ti pagtrabaho. Ngam, nangat nga ito ba si ti sweldo? Nasaya at mat nga ron. Nang ron akit sumardeng ako niya trabaho. Parag kunak, saan pa'y nga itaatawan ti panagkasarta? Saan tamat nga agdardaras? Tinapatan. Adakan dito'y balay. Agasawatan, JR. Kasarlaangan ti kurang kadata. Itatagdan may sa atawan ti anak ni. Apay nga taamasansan matan asaan nga agawid di JR. Nasursuro na pa yan ti agin. Diyos ko. Apay nga ta nagbaliw matan ni JR. Makadkadlawan da papakan mama. Diyak pa'y amo ti eras-rason ko. Nukas di asaan nga agawin. Diyak kaya't nagsakit tinakam da kini JR. So ano mabalin? Diyak kaya't amaamon dati masansan asaan na apanagawin. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko, JR. Sa dino ka diti ayan mo. Agawid ka kumamatan. Masakit ni baby. Kaduan na kumaamang ipa-check up. Kabalamon da ita. Sigalatan ti mapan mang ipa-check up. Adda ka di parikot, JR. Apa yan nagbalbaliw ka matan? Ibagahon kan ka ti agpaiso, Monica. Addan sa baling ay-ayat. Anya? Amom ka di ti sasawam, JR. Kasta kalakanakan ka ti panang lipat mo kada kami iti anak ta. Pasensya ka. Ngamjak mat nagayatan ti panagbaliw ti ringnak. Sorry, imadan sa baling ay-ayat. Saan, JR? Saan na kami kumapanawan iti anak ta? Kaya't ka makasawa iti personal. Iso, please. Agsarita ta ko, ma. Sa kayatin ti agawin kita balayo. Mabainan ka na papakan mama. No kayat mo? Agkita talangin iti sa bali alugar. Sige. Ibagam no sa dino ti pagkitaan ta. Agawit ka kuman. Nakasagana ang amamakawan kan ka iti nagpasulam kanya. Basta agawid ka lang. Sorry, Monica. Ngam saan ka nga ayayatan? Kasanon tinagtulagan ta pa nagkasarta. Kaya't mo ka di ngawan mabangunan ti anak mo nga amana. Kaya't mo ka di amay padamatlaan kan ka. Saan bali? Tanda ka ba't amang ipatagkan ko? Pasensya ka na. Ngam saanin ang mabaliwan ti patnagdan. No, kasta. Kaya't ko amaamuan no asino ti babae anang isukatam kanya. Nabayag kayo ka din. Anak ti boss ko iti pagtrabaho kita. Kadsapay lang ko ma. Tasaan na kami ariribukin. Nagsakit na itingin naramit mo, JR. Inayat ka iti kastaunay. Nga mawanan maramidak. No saan ako nga'y ayatan. Saan ko nga ipilit ti bagikan ka? Kabayla ka padagkalan ti anak ko asisyak lang. Kaputang awan serpin nga ama. Imala kamat lang iti amam nga awan konsensya na. Narigat ti agbalin a single mother, Mr. Lonely. Ngam narigrigat apilitak ti tao,
asaanen amangay ayat kanyak. Nasakit, ngampatsyak akabaalak ti bumangon, gapo kadagiti tao amang ipatpatag kanyak, iti aglawlaw ko. To'y pagayam mo, Monica. Agyaman ak pagayam Monica, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, bayamon day ta lalaki, tikit di anak mo ti asikaswam, kan isurom, iti nasayat asursuro, iti kasta, agbalin amanakam, ket nasaya at to, ti masakbayan na. Buwan no papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Monica, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan alili, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kunak no saan akon amakabangon, iti pan nakaitublak ko. Ngem nasingpat latta ti Diyos kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lily, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Unay kalakit din, Lily. Di ka lang nagpampanunot. Napan ka ijay syudad, takunam nga trabaho ka. Ita, sumangpet ka amasikog. Uray ananang, takadwak mo tinakasikog kanyak. Kadwam ngagpaiso. Ngam di nakamot may kasar. Tawan mat urnong yaw. Tumulong ka nung agtalon ni Manuel, nanang. Ay, unayan aya. Di ka lang nagpampanunot. Nagrigat lang arudan ti panagbiag. Ang nagpasikog ka pa'y laeng mat. Adda dituyen, nanang. Isuanas ken nga rod asang urkon. Ibagam nga rod iti dayta a Manuel. Tasaan nga agsadot-sadot. Wen, nanang. Ibagak at tumulong nga agtalon. Ala, agidasarkan, Lily, tamangan tayod. Masapa kami kan ni Manuel ang mapanijay talon. Ang mga numakaunapay ang mapandagijay tinangdanak nga agraep. Wen, nanang. Manuel, sigurado ka akabailam ti agraep? Wen, nanang. Kabalak mo siguro. Sa bagay, rungbeng laeng asursuruam dagiti trabaho ijay talon. Tamaaddaan kayon ton iti anak. Patsak akabailan ni Manuel ti agtalon, nanang. Saan ka di, Manuel? Wen ko naklangaro din. Alakit din. Agidasar kan. Tapno makapangantayon. Mabisina kaon. Imbag man ta nakapasyar ka gayam. Nadama ko nga rada simmangpet ka kano. Simmangpet ak ngagpaiso nga masikugak mo. Uwan na rod. Dakkel mat gaya mong ti tiyan mo. Madlawan. Agbababawi ka nagsiko. Ngam awan mo tin maramida. Imbag tas saan na ka atinarayan tinakasikuggan ka? Wen nga rod kinayat namat nga agawid kami laangan dito'y probinsya tagtalon kami. Kat, ayan nga rod nga dyan nakasikuggan ka? Insurot ni nanang ije talon. Ha? Insurot nan adagos? Wen tapno makasursuro ka no. Kumusta nga itidamo apa nagraep mo? Kat nabambanog ka. Anong samata talaga akasta? Ugrigat gayam ti agtalon. Adayamot na laka trabaho. Anya, nakaluto kan. Mabisina kon. Ay uhan, nakaluto akon. Anya nga iti sidaan tayo. Papaya asi nagpawak iti sardinas. Nyamatan. Pero may abambanog ko ng pagsidaan naklangi ti papaya. Karni ko mamot
Agad ano santa tawan mo't igatang ko iti karne. Sapay na kais-istrikto ni nanang mo. Di na pa'y kayat nga, dagi na na. Awan ka no timalpas mi, no kanayo nak nga agi na na. Sana bali. May sanay mong tumatlaang ti trabaho ije talon, Manuel. Gumatangak man iti asin kan mantika, Nana Helen. Si kajay anak ni Kaka Marcela, saan ka day? Wen nana, apay ka de. Si kajay bagbagada si mangpot ama si Kaog. Siyak ngagpay so nana. Apay ka de. Ay, unay kayo lakit din akabataan ita. Naglakati pa nagpasikugyo. Idin to ada kami iday, kat gamang mi ti kinababae may. Lakwandak ka di nana, uno sermonan dak. Ay, pasensya ka na. Jak lang amin malapdan tingiwat ka. Aglalo no ad damadamag ko anasikugan na saan pa'y anaikas-kasar. Kunaklakit din no sandak alakwan, tadita akong bangir nga istor agumatang. Ay sana ay mabitlaang, taala tigat-gatangam. Nagchichismosa matan dagiti kalugaran tayo nanang. Nangruna ka dagiti babakit. Day, apay aya? Di pa nagsikog ko abalasang tisang kadilaw da. Ay, normal daytan anak ko. Inaramid mo. Iso asaan ka amasaksaktan no pagtutungtungan da ka. Ta saan amalapdan dayta. Tilaan ko mabiyag da ati pakibiyangan da. Apay, isuday ati mang pakpakan kanyak na pagsasawan dakit din iti kasta. Saan adaytan ti pagparikutam? Ingkakit di ituloy, jay lutlutwam. Agmurmuray kan Manuel. Di mon orayan amang riing ni nanang. Sigurado amapan kayo manan ija italon ita. Madingot ti bagbagay. Anya, kanayon matlat na naman di bagbagim. Anya nga ron ti maramidak no maditiriknak. Amang ano saanan amamati ni nanang. Pinigat matlat na nakasta ti rason mo. Ibagam tao muna adan kadagiti tinangdanan na ataw ija italong. Subaron no aktulatan. Nakababain nga rod. Bumangon ka kit din Kayat ko pa nga ron ti maturog. Di nakbat puwersaan nga agtrabaho Ay, anya nga iti mapasamak iti biyag tano kasta ka. Sumartang kan, maturog akpay. Apay nga gimimpaki ka matan. Kaya atin ti agtalon. Papanak ijay syudad. Ijay ang nagtrabaho. Kasano kami ni ti anak ta? Katagawid akto Makabiro ka kiti trabaho. Kaninto nagsweldo ako. Agawid akto. Anya, may turod na kami apanawan dito Anya kalakit din na ya. Agawid akto matlang dito Umay kayo sa rongkaran. Diyak makaanos ng agnad dito Wala nga rod, makamu ka. Basta saan na kami aliplipatan iti agbalintong anak ta Wen, kunak lang arudan. Sa dino ti ayan ni Manuel. Nagpasyudad nanang. Agbirok kano iti trabaho na. Ay, ti kunamkit day. Sadot dayjay a Manuel. Nanang. Anyagay. No umay ijay talon. Ado ti panaginananangam ti panagtrabaho na. Amang ano saan na amaanusan ti agtalon nanang. Isuan na pan ijay syudad. Ay kat bareng no saan na alipatan ti obligasyon na kan ka. Saan ba't siguro nanang? Anya, no kasta, manipod pimanaw ni Manuel. Di nakapay sinarungkaran. Saan pa'y nga rod? Apay ngay nga ta. Imposible. Asaan pa'y anak kabirok iti trabaho na. Kat upat mo tin abulan tinapalabas, sipod pimanaw. Sapay kabulanak itan. Ay sus gayon. Ang mga nun nalipatan na kan. Nagdaras matan ti pan nakalipat na. Baybayan na nga tan ti responsibilidad na kan ka. Gumatangak man iti asukar kan kapiyo, Nana Helen. Si kamot gayam lilay. Apay mo tan ajak makikita ni Manuel. Natay nga tan Nana. Ay, anya mo tan day tanga ibagbagam. Agpaiso ka day. Uray syakmat Nana. Jakon makitkita. Isuan na tay siguron. Apay, saanan anagaw-away manipod pimanaw. Saan nga rudan Nana? Iso sanda ka mapabason. Nukunak anatayon. Tadimat kami na nagpakpakita. Ay,
Amangan no intarayan nanti obligasyon na kan ka. Konsensya na day jayan, anana. Kasano no awan konsensya na. Ay, makarman tulatan, anana. Nagpas ngay ka Apolos asaan ang nagawaawid ni Manuel. Huwag nga ron, nanang. Nagsanggasat kami pa iti anak ko. Ala, saan ka nagsangit? Nauray syakit makasangit matan. Anya kalakit di ngaminan aya, anak ko. Sorry, nanang. Nagkamali ako. Ala, agin anakakit din. Tapno agsubliad agos ti pigsam. Laglagi pa. Sikan ti agbalin nga amah ken ina ti anak mo. Uy, nanang. Adda ni Celso ijay salas. Mapan mo sang word. Nanang. Apay, namnama umpay laang ka di nga agsubli ni Manuel. Kasano kayo no agsubli, nanang? Ay kat basol na. Taapay asaan ang nagpakpakitakan ka iti talo atawan. Apay, saan mo akayat ni Celso? Adala nga ruden mabalin na iti biyag. Nagagatpay. Kan taga dito lugar tayo. Saan na kanto nga itarayan? Di ka pa'y kat agyaman, takayat na ka, uray addan anak mo. Sige nga, Rod, nanang. Mapan ko sanguan ni Manong Celso. Agyaman nak, tasinangnak matlangan, ading ko. Anya nga minti masapul mo aya, Manong. Saan mo pa'y lakadi nga amo tiga po? No apay akayat ka pasyaren. Agayatakan ka, ading ko. Andan anak ko, Manong Celso. Saan alapad kanyak? Ti kaaddan ti anak mo. Ibilang ko matangkas pudpud mong anak ko ti anak mo. No lakit di, takayatan nak. Sige, Manong. Bayam ta panunutak anaimbag ti singasing mo kanyak. No lakit di sumbatan nak. Ikasar ka dagos, ading ko. Gumatangak man iti daya per, Nana Helen. Si kamat gayam lilay. Apay, nagkapoy kalakit din. Taapay mat, Nana. Damag ko akayat na ka nga ikasar ni Celso. Ngam agpakipot ka pa'y laeng. At dala nga rudin anak mo. Nana, biyag ko da ito'y. Iso abay andak ko mga agdesisyon. Amom ka de, ano iso ti pakiasawaam. Napintas to ti kasasaan mo. Agnaud kanto iti dakila balay na. Agbiag ka akas la prinsesa. Mala, bayan nyo ta panunutag anaimbag day ta, Nana. Ay so, saan mun abay bayagun? Narigatan no makasapol iti sabali ni Celso. Kat iso ti ikasar na. Adaak manan, ading. Tadamaga, mukasanong ti bagbagakan ka. Sige man laangan, Manong. Sungbatan kan. Basta ikarim adinak tulukwan. Kan ayatam to ti anak ko. Agyaman ak, ading. Ikarig, ayatam kayo adwa iti anak mo. Okay. Kayat kan nga ikasaradagos. Sige Sika nga ron ti makaam mo. Ibaga kadatatang kananan. Tadumanon kami intong rabii. Sige, taibagak mat ka ni Nanang. Kumusta ka, Lily? Ayan ti anak ko. Pasensyakan mo, itaak lang anak ka umay. Itaak lang amin na nakasapol iti nasehat at trabaho. Kat, anya tinamnamaam pasamak kada kami iti anak ta. No awan ni Nanang ko, natay kami iti anak ta. Ay, sorry, Lily. Nga madakot.
Bumawi kada kayo iti alakta. Naladawan ti amin, Manuel. Natuulagan ti kasarmi ka ni Celso. Anya? Bumanaw kan, tasan ka nakasapulan. Manon atawon nga inururay ka, ngampulos adi ka nagpakpakita. Ay, saan, Lili? Saan mo kumamat nga aramidan kan ti kastoy? Pasensya kan, Manuel. Ngamsan kan nga ay ayatan. Kunaklakit din no saan mo nga usaran ti panunot mo. Kat subliam dayjay a Manuel. Apay ko mga ramidag ti kastangay nanang. Kat natulagan ti kasarmi ka ni Celso. Rumbeng laeng. Nasingpat ni Celso kan ka. Kan patsyag asaan na kanto apasakitan dayjay. Wan nanang, amok dayta. Amok asa anak to nga agbabawi no ni Celso ti pakiasawaa. Agyaman naktasak ti pinilim, Lili. Kunaklakit din. Duag sublikan ka ni Manuel. Apay ko mga agsubliak pailaang kan kwa na ngay. Kat naiturad nak ngarod a pinanawan. Patsyak amaramid naktulang a panawan no pagsubliak manan iti biyag ko. Saan ka amadanagan? Saan ka to a panawan? Ayatan kayo adwa iti anak mo. Kat ibilang kumatapudpud ng anak, ti anak mo. Agyaman ak Celso. Agyaman ak tadimteng ka iti biyag ko. Ita, makunak anaragsaka kon iti biyag ko, Mr. Lonely. Ngamin, pudno nga inayat ni Celso ti anak ko. Impakita na ti panagayat na kada kami nga agina. Ito'y pagayam mo, Lili. Agyaman ak pagayam Lili, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga agnanayon nga agliday wenno ag problema ti tao? Dumteng metlaeng ti panawen a mapukaw ti panagliday ken problema ket maisukat ti ragsak. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Lili, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Na imbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga ita ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a landa. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak nga agpayso, ngem iti bayaw ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Landa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato iti parakan ka, Landa. Nangina aprutas na kita. Nagduduma pa'y. Agyaman ak, Manong Ador. Di na ko nawagan iti Manong. Ador, kung namlatakan niya ako. Tamas sweet adenggan. Sige, Ador. Imayak. Umay kumanan idarirag ti panagayatukan ka. Sabay ko mata, sumbatan na kita. Ador, imbagak matenkan ka nga awan pay dayta iti panunot ko. Kan maysa, baknang kayo a pamilya. E dinto ta nakurapayak laeng. Kas makita mo't, agis isturak laeng diti balay mi. Sana parikot dayta. No kayat mo tidakdakil ang negosyo. Siyak timang tadi ti pagpuunan. Kwa, Ador, pasensya ka na talaga. Ta sa anak pa'y ang nakasagana nga agayat. Pal,
Agar aram kan ni Adaur, abaknag. Di ko sipay nga umay dito balay. Idinto ta di talabangir akal sa adat ti balay da. Ay na, agpasikat nga taa, iti kunana, lakay. Kuha tatang, agar aram kanyak ni Ador. Saan ko nga ay ayatan? Di mo kaya atin baknag. Saan kan tunga grigat iti dunana? Ay, di ka agkam-kam malilanda. Diyak magustuhan ni Ador. Lastong mat. Kwa, nana. Uray at tabaknag. Kayat mo nga rod ni Ador aparakin ni Landa. Gapula ang tabaknang nga uray lastong mat. Kan, ay na. Awan mo't mas nup at trabaho na. Sakit agdip-dipendar latan kadagiti naganak na. Ay nabakay. Uray pa'y kunaag akayat ko ni Adaur para kanilanda. Depende dahi ta, iti anak ta. Ay basta, Landa. Saan kang agkam-kam malikin ni Ador? Diyak magustuhan dahi aparakan ka, anak ko. Wenanang, awan pagdanagan nyo. Ta saan kunto asong batan ni Ador? Landa, nakitsenda akong itinig ko dito eh. Nagswildo ak namin Manong Rudy, nagadumot ng dagita ginat-gatang mo. Adda ka di pa natda iti sweldom? Ang mga nanyat ti ko na antikabsat mo, gapi iti dayta. Awan bibiyang na, no pangigastosak iti kwartak. Kan may say, adamat trabaho na. Nakababain ngamin kan kuana. Kan mangtedak iti kwarta, para kada kayo kinilitlit. Ha? Adda ka di pa'y matda iti sweldo? Paano? Adda Ayos laeng nga uray di nakikan iti kwarta. Umdasen aging matang ka iti sidaan kan gatas nilitlit. Basta ikang ka iti kwarta, igatang mo iti kahit mo agatangan. Ala si kangarot ti makaam mo, Manong Rudy. Angam, urnungag, tasaan anasaya ti gastadora. Kasanon, no adda emergency. Dayta ti kayat ko kan ka. Manakam ka talaga, Landa. Kanya ngay, Landa. Kumusta ngay? Nakapagpanunot ka? Sungbatan ako na. Nasawak ka da mamakan pa pa. Asikati kayat ko ngay kalaysa. Ha? Kaya't imanugot da. Isuda ka nung ti makaamoy ti kalaysa ta. Imbagak matankan ka, asa anak pa'y anak kasagana, Ador. Mang sapul kalangan, iti sabali nga ikalaysam. Nakasta, sanak nga iayatan? Sorry, Ador. Ngamday tatipod no. Paayon na? Siyak amay sa abak ng tinagtaudan na apamilya? Ay so, sa mga nagbabawi kanto no sabali, ti kalaysa ka? Sorry talaga, Ador. Ngam saan ka nga ay ayatan. Awan apulos ti mariknak apanagayat kan ka. Sige. Ngam amok nga agbabawi kanto iti udi na. Baknangak. Idinto ta na kurapay kayo lang. Amok dayta. Ngam talaga asaan ka nga ay ayatan, Ador. Isong awan tinaskan apagbabawiha. At daka ka no dito likodan ti balayo, o na ni Nanang. Iso asinurot ka. Mang purusak iti bunga tinatang ni Nanang. Imbag lang ada si daan. Nakaumay ka man, Manong. Sukunam ka din ni Letlet? Mabalin ka di, adwa kayo asukunat. Ha? Wanlanda, rumar tayo kada Letlet. Nagsweldo ak. Iso akayat ko arumar tayo. Sige. Tulungan ka ngagporos iti bunga tinatang niyo. Tapno daras malpas. Kalpasan na, rumar tayo. Nanang, inakbiit agdigos, tarumwar kami kano kada Manong Rudy. Rumwar kayaw? Wananang, kan palasan nyo matan ni Letlet. At dabaro abistida ginatang ko para kan kwa na. Dayjay ti pasuot yo. Wan,
Alaing ka nga rudan agdikos. Gamsa dino ti papanan nyo, tarumwar kayo. Basta nakunamat ni Manong Rudy, arumwar kami atalo kadalitlet. Kan awan mat aramidak ita, nanang. Iso pinatgakon Alang arudan, ingka nagdikos anak ko. Tapon lasak matan ni Letlet. Mangan kalata, Manong Rudy. Tasyak ti mang subukan ni Letlet. Agyaman ako na ikan ka. Tasikan ti mga asikaso kiniletlet. Sipod pimusay na di kabsat mo. Kahit ijay pa yun balay yung agnanaed. Dua kami mo't kan ni nanang amangay aywan kan ni Letlet. Kan nairwam kami nga adda ni Letlet ija balay. Kat syempre, napatagmat kada kami ti kaanak ka. Agyaman ako na Alakit din. Mangan kalatan, Manong. Tasublatom to nga ubaan ni Letlet kalpasan amangan ka. Tasyak tumat kan timangan. Ne, anya ti kayat asawan ti panagawid yu dito balay, Rudy? Anya ko matidakas na ngay. Hoy, Landa. Kabsat mo day di asawa ni Rudy. Ngam anya ti kayat asawan ti panagkuyog yu? Kat kaduayo pa'y ni Letlet? Apay, so katamon day di kabsat mo iti biyak ni Rudy? Manang normal. Di ka agsao iti kasta. Nakadkad lang matakasta. Awan delikade sa mga babae. Di ka lagbain. Mangantayong, nakaluto akon. Sige, nanang. Sana bali ta nakaturugan ni Letlet. Impaidakon iti idana. Umay kan Rudy, intay manganan. Wananan. Addan ni tatang yu ijay kusina. Imunan ijay. Ala, nagsasarita tayaw, kabayatan ti panangan tayaw. Anya kumamot ti pagsasaritaan tayo, lakay. Sigud mo't nga agsasarita tayo no kastoy apanangan, tatang. Nagaduti istoryayo. Yawat mo manday ta si Daay bakay. Atoy. Naimas to'y linuto matiningdag. Ay, Rudy Baraw, mga kalata. Uwan tatang. Baraw. Manumot tinatawag sipon timusay day di anak day. So, mabalin mo lang tati mga asawa manain. Apayakas tati ibagbagam iti manugang talakay. Saan mo tadakas no mga asawa manin ni Rudy? Iti kasta, adda kadwa na mga iwan kanilitlik nga anak na. Kasanaon no makiasawan to ni Landa. Nagruna pa'y nga raw no makatumpong iti lalaki ang nagalas ti ugali na. Ni tatang talaga. Kat kasanong arud mo't no makatumpong ni Rudy iti nagalas ti ugali na. Kat nakakaasin to ti aputa abaot-baotan na. Ay nananang, no bilang man, saan mo't amabalin Jack itulok aranggasan na ni Letlet. Di uray ang nanayo nun nagyan diti balay ni Letlet. Siya ko na, ti agbalin nga inana. Kasanaw no danto na asawam. Isungarod apilyet to ti lalaki anaanos kan man nakaawat, tatang. Malaalala, nasayat nga rudno kasta. Rabiin, Manong Rudy. Mabalin mo lahat ti maturog iti bakan ti asiled. Inton agsapalaangan ti panagawid mo. Landa. Ha? Landa. Ti imak, Manong Rudy. Pinagputamatan. Landa. Kunaan man ngagmauyong ak. Ngam awan mabalin ko. Anya ka din ti sasawam, Manong Rudy. Agayatagkan ka. Anya? Day tatipod na. Ngam... Amok asaan na may parbang. Ngam day tatipod no arignak. Agayatagkan ka, Landa. Jakon malapdan ti panagayat ko ken ka.
Nang runa pa'y, tanapatigkan ka ti anak ko. Manong Rudy? Kasapulan da ka kiniletlet. Agar mo sarkan, sakbay arumar ka, Manong Rudy. Agyaman ha. Ken adan insagana ka balon mo. Di ka agdanag, tanaimas ti balon mo alinuto. Mabalin mo nga i-share kadagiti ka opisinaan. Nikat, agyaman ha ka. Italamanin nga agbalon ha. Diyak namin makaluto iti balunag. Isungay jelatan kantin ti pangpanganak iti aldaw. Saan nakakadi nga ilutlutuan ni Manang Norma, akabsat mo? Saan nga rod? Ala, bayam. Takanayon kan nga ilutuan. Day talang, taumay mo dagasan diti balay, tunggal agsapa. Maaramid mo dayta. Apay kitin asaan? Pagyaman ako na ino kasta. Landa, adda nadlaw ko kada kayo kini Rudy. Nanang? Adda ka din nagkinaawatan niya. Nanang, pakabasulak nga ta, no agayatak kan ko na. Kayat mo asawan, agayat ka kini Rudy. Diyak paglibakan day ta, nanang. Ngam, saan ko pa'y asinungbatan ni Rudy? Ngam, impagsana ti panagayat na kanya. Siya kano ti kayat nang agbalin nga ina ni Letlet. Ay, awan la ka din ti sa balay, anak ko. Nana? No para kanya, saan mo't kiti adakas? Tanabayagan apin musay day di kabsat mo nga asawa ni Rudy. Ngam sigurado anagadun to ti sawen ti tao kada tayo. Nana? Kastamot taon dagiti kakabagyan tayo, anak ko. Amang ano anyan to, ti maibagada. Napudno akin ni Landa, nanang, tatang. Kaya't ko ngay kalaysa. Ya, uray kabsat day di asawam. Mawatan nakmat siguro day di asawa, tatang. Nang runa pa'y, tay patpatag ni Landa ni Letlet. No siya, awan makuna. Ala, panunutin niyo, anayin ba? Sa bagay, manumot na natawan, tinapalabas. Sipon pimusay, day di asawam. Awan dakas na no nilanda ti pilyat nga ikalaysa, tatang, nanang. Naragsak ti anak ko, no nilanda ti agbalin nga inana. Anya ti makunam lakay. Ay, da kayo maroon ti makaamaw pa raw. Naragsak kayo laki di ka nilanda. Di awang parikaw. Anya? Agkalaysa kayo? Hoy, Landa! Talaga nga awan dili ka day sa manya. Manang Norma. Di mo lapang panunutan ti kunaon dagiti tattao. Awan bibiyang ti sabali a tao kada kami, manang. Saan kayo kadi amabain? Awan ti rumbang apagbainan mi. Saan ka umanugot? Umanugot ka man kan saan. Agkalaysa kami kinilanda, manang. Awanan respetom kanyak. Ti kayak mo latan ti matungpal. Saan na kami amalapdan kinilanda? Pasensya kan, Manang Norma. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Kat paikalaysa akan ni Rudy. Mangibabain kayo! Agkalaysa kami iti kabitan na panawin, Manang Norma. Umanugot ka man, wano saan. Nalpasan ti kalay sayaw. Nasaysayaat mo dito'y kan palay ngag na Rudy. May mayat matlaang. Tapno saan kayo asumina kada kamay. Di mi kayat amayadayo kada kami ni Letlet. Wananan, tatang. Matungpal ti kayat yo. Kasanon ni Manang Norma. Agmay-maysan ijabalayo. San mo na panunutin ni Manang Norma? Tadaan iti buko da bihag. Alang aron. Agnaad ta di ti balay. Tadyak mo't kayat ti maisina kadana ng kantatang.
awan babain mo at talaga, Landa. Nagpaikaralay sa kay ti kabsat ko. Aging gakadi ita, kat kastalata ti sasawang manang Norma. Agasawa kami kan ni Rudy, kat awanan mabalin mo. Nagado a babae dita? Ngam si kapay laang ti kinaya ti kabsat ko? Akas na si kalaang ti babae dito'y lubong? Sipod pa'y manang Norma. Jakon magustuhan ti panagsasaom kanyak. Adda ka di mapukaw kan ka, iti panagasawa mi kan ni Rudy. Natangsit ka pa yan nga agsasao. Awan at talaga babain mo. Awan mabalin ko. No kasta tiriknam kanyak. Saan ka magustuhan a para iti kapsat ko? Isu nga oray saan kan nga agpakpakita kanyak. Da kami ti sarsaritaan dagiti kakaaruba mi. Ken ginura na kami matan ni Manang Norma, Mr. Lonely. Nupay kasta, saan nga isuda ti lapad itinaragsak a pamilyami kini Rudy. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Landa. Agyamanak pagayam Landa iti daytoy apakasaritaam. Timakunak, bayan nyo laeng dagiti mangsarsarita kada kayo. Taawan maitidda a pagsayaatan nyo. Naragsak kayo kini Rudy, ket ituloy yung laeng dayta. Saan kayo apaapektaran kadagiti madi asasawenda kada kayo, tapno awan ti agbalin aparikot yo. Ipaneknek yu kitdi kadakwada, anaragsak ken natal na ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Landa, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.